Fil-Verġa ta' Kastilja 2 wara nofsinhar il-Prim Ministru Joseph Muscat iltaqa' mal-grupp Firelight li nhar is-Sibt rebaħ il-Eurovision Song Contest bil-kanzunetta Coming Home u se jkunu qed jirrappreżentaw lil pajjiżna fid-Danimarka f'Mejju illi ġej. Il-Prim Ministru Joseph Muscat feraħ lil dan il-grupp tal-wirja li taw nhar is-Sibt illi għadda. U żied jgħid li jinsab ċert li se jagħmlu unur lil pajjiżna bl-interpretazzjoni li se jagħtu f'Mejju fid-Danimarka. One News tkellem mal-aħwa Michelle Mifsud u Richard Mikallef dwar din l-esperjenza tal-ħolm li għaddejn minna. Vera onorati li qegħdinaw, vera ħafna onorati. Qatt ma stennejnija, qatt ma stennejt li niġi hawnhekk u niltaqa' mal-Prim Ministru. Ndoqqulu wkoll. Esperjenza sabiħa. Vera sabiħa. L-aħwa spjegaw l-isfidi ġodda li se jgħaddu minnhom. Hemm ħafna preparamenti għaddejjin għax when you think about it, ma tantx hemm sal-Eurovision. Forsi kemm hemm 7 ġimgħat kollox. So rridu nippreparaw kollox in this limited time. So hemm ħafna fresh nagħmlu basically. Fisem One News nawguraw lil grupp Firelight kull suċċess. The spirit's alive, I'm on the